jedan dan do najveće utakmice u vašoj trenerskoj karijeri, u karijerama mnogih od ovih igrača koji će igrati svjetsko prvenstvo ovdje u Kanadi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Je li sve spremno? Kako su momci našpanovani, da tako kažem, za sutrašnju utakmicu protiv domaćina, koji ipak respektabilna i više od toga reprezentacija? Hvala. Dobar dan, prvo veliki pozdrav s moje strane. Kratko, prije bih htio da kažem ovu izmjenu što smo imali u kadru. Nažalost, prije 2 dana se Nidal Čelik povrijedio, meniskus, i morat će to operativno da završi. Umjesto njega je Arjan Malić upao u kadar, tih 26 igrača. Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru, i stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar, i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati. To su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas. John Worrell with the Associated Press. I'm asking in English. Postavit ću pitanje na engleskom, ja sam iz Associated. Mislim pre svega na sutrašnju utakmicu, ali uopšte na ceo turnir. Država, tek nam je drugo prvenstvo svjetsko i sigurno da imamo taj epitet ekipe koja nije favorit u mnogo utakmica, ali ako se vratite i pogledate naših, to jest mojih 20 utakmica, samo su 2 reprezentacije bile koje su rankirane, bile ispod nas. A ako znate naše rezultate, onda ćete znati i vrednovati to što smo uradili. Kapitenom Edinom Džekom, Tabakovićem, da li su oni na raspolaganju za sutrašnju utakmicu? I naravno, kakva su još vaša očekivanja od tog susreta? Znamo o kakvom se protivniku radi? Edin će biti s nama, naravno, kod Harisa još malo prerano, mislim to je opšte poznato, da će on tek u najboljem slučaju biti u drugoj utakmici spreman. Edin je tu i Edin će konkursati sasvim normalno. Očekivanja su, naravno, vidite ovo, naravno da smo mi, kažem, ta neka reprezentacija koja nema taj epitet favorita u ovom prvenstvu, u mnogo toga, ali to pokazuje neka Fifina rang lista, ali ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo u sebe, i pokušati, naravno, na kraju krajeva, jer je grupa i rezultat grupe je važan. Znači, što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važniji nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat. To je prvi pogled. Šta vi očekujete u sutrašnjoj utakmici? Da li će to ipak biti neka blaža varijanta ili očekujete da će isto tako biti žestoko, jer opet je u pitanju jedan domaćin i eto neka reprezentacija koje nisu baš slične nama, da li će upravo to biti razlog da očekujemo drugačiju utakmicu ili eto neku bliže malo tom žešćem ritmu? Pa vidite ovo, kad se srcem igra, onda je uvijek žestoko. Karikiram sada, ali sigurno da će biti intenzivna utakmica, što krasi oba dvije ekipe. Igramo protiv domaćina, igramo otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas. I mi želimo da se predstavimo
u najboljem svjetlu, čitavom svijetu. Mi želimo da budemo ta ekipa koja će se respektovati, a to samo možemo preko onoga što se dešava na terenu i sigurno da će biti tu malo i žešće, ali sasvim normalno, muška igra, muško svjetsko prvenstvo i ja se nadam da će biti intenzivno. Yeah. Josh Clipperton with the Canadian. Josh Clipperton iz Canadian Pressa, postavit ću pitanje na engleskom. Zanima me šta Edin Dzeko predstavlja za fudbal u Bosni i za same navijače? Fudbal predstavlja za mene u svakoj državi nešto posebno, ima neku vrijednost posebnu, jer ja kako sam naučio, kako sam se odgojio da fudbal spaja ljude, tako i kod nas. Možda ima neku malo veću vrijednost jer smo manja država, jer imamo epitet da smo vrlo emocionalni, da volimo timske sportove i zato je fudbal u nas neki izlaz u neko, ajde da kažem, u neki osmijeh, u neko dobro vrijeme. Vidimo kako se naši ljudi raduju, kako im je drago da je taj fudbal ima širinu, to nam je poznato i drago nam je da onda imamo i ove rezultate. Pa sigurno da put nije bio jednostavan, ali bila je, ajmo reći, neka čista ideja. Šta želim i kako želim da to traje uopšte. Mi u tom momentu, taj početak u National League, u grupi A, stvarno nismo bili na nivou što se tiče naše kvalitete i zato su dolazili ti neki rezultati, ali osim te utakmice protiv Njemačke, u Njemačkoj, u Freiburgu, su sve utakmice bile nekako u pravcu koji smo htjeli da idemo, jer vidite ovo, kad stvarate reprezentaciju i onda imate za prvog protivnika Englesku, pa Italiju, pa vam dođe Holandija, Mađarska i prvu utakmicu što kući igrate 5, tu je Njemačka kući, znači i to još jednom okrenete. Znači da nije jednostavno, ali ja sam htio da ovi momci dobiju svoju šansu, ja sam htio da nešto drugo stvorim, bolje, jednostavnije, srčanije, ponosnije i ovaj put pokazuje da smo na dobrom u dobrom planu, u dobrom vremenskom nekom periodu što smo zamislili i nadam se samo da ćemo nastaviti ovako. Mnogo se priča o našem mentalitetu, jer nekako nije tipično to za neku balkansku ekipu, ali vidjeli smo da može Hrvatska to, pa zašto ne bi mogli mi. To je neka osnovna ideja bila. Mislim, prve smo komšije i živimo 10 metara jedni od drugi i da se sad drugčije osjećamo našu državu, reprezentaciju, meni nije bilo jasno, jer slika s terena to pokazuje da je tako bilo. Zato je ta novi identitet, s moje strane ideja bila da ga novo napravimo, da tražimo momke koji su ponosni, koji imaju karakter, koji žele da su tu u svakom momentu i kad se gubi i kad se pobjeđiva i to se stvarilo iz utakmice u utakmicu, pogotovo u onoj Ligi nacija gdje nije bilo jednostavno, ali stvarno su svi dali sve od sebe i vidite kad to imate iskustvo, za nas je dosta stvari novo, za mene isto ko selektora i za igrača moje, jer evo na primjer imamo 2 igrača samo koja su igrala jednom u životu svjetsko prvenstvo i sad imate 24 igrača koje nikad nisu uspjela. Znači, za njih će biti, nadam se, pozitivna stvar. Mi volimo ono što radimo, ja volim ono što radim, oni to prepoznaju u meni. Ja uvijek kažem, ključ mog uspjeha je bio što sam ja volio loptu jednostavno i zato to prenosim njima i želim da tako i oni budu. Možda za njih jedan dodatni pritisak da moraju još više ili će im tu ta podrška sa tribina biti dodatni vjetar u leđa sutra. Hvala. Bar mi to treba da znamo, mi iz Bosne i Hercegovine, šta nama znači navijači i kako je do sada naša ta veza išla s navijačima i najveći epitet za jednog trenera, jednu ekipu je
kad vas ljudi prate, kad pune stadione, ja kažem, ja mislim u moji ti 2 godine da je samo jedna utakmica na Kipru nije bila rasprodana, znači svaki put smo imali pune stadione i to vam dokazuje da pravite dobru stvar i to može samo biti motiv za svinu nas. Ja svakako ne dopuštam da bilo kakav pritisak dođe na njih. To je moj posao i to ću ja biti zato zadužen. A oni treba da uživaju, treba da budu ponosni i sretni što su sutra tu. Imate toliko igrača koji su potekli u različitim zemljama. Dobro, to je priča standardna kod nas, od kad smo mi tu jednostavno, vidite ovo, ja kad mi uopšte, kad idemo u te razgovore, kad imamo ideju sa jednim igračom koji ima, ako nije rođen u Bosni i Hercegovini, onda da ima roditelje ili da ima neku pozadinu našu. Ja postavljam samo jedno pitanje i gledam i pravo učiti. Znači, da li želiš da igraš za Bosnu i Hercegovinu ili ne? To je pitanje koje se postavlja i tu se može prepoznati da li neko želi, što je bilo naravno slučajeva puno, da igra iz interesa ili iz toga što je ponosan i što mu taj grb nešto znači. I to je jedini uslov i jedini papir na kojem ja postavljam pitanja. Tako da ja smatram sve ove momke svojim, rekao sam više puta, svojim sinovima i da ih volim i tako se oni ponašaju i dokazivaju mi svaki dan šta im znači što su reprezentativci Bosne i Hercegovine. Bez obzira gdje su rođeni i bez obzira iz kojeg razloga su napustili Bosnu i Hercegovinu. Tu utakmicu protiv Paname u St. Louisu, koliko ste radili na treninzima, što mi nismo vidjeli nakon tih 15 minuta, koliko je nama otvoreno, šta možemo očekivati sutra, da li opet 2 napadača ili možda popuniti vezni red s još jednim fudbalerom, pa možda neku formaciju 4-5-1. Sve si objasnio, šta ću ja sad reći tu? Pa pusti me malo da ja budem trener, da pripremim sutra svoj plan, to jest mi. Naravno da smo analizirali, naravno da tu ima stvari koje napravu su mogle biti bolje, ajmo reći, ali poslije kad se to gleda u miru i kad imate nekih pomagala i nas 4-5 sjedimo, bilo je tu dosta stvari koje su bile ok i koje su zadovoljavajuće bile. Ali to se uvijek radi posle svake utakmice, a to stvarno ne bježimo od toga i kad imamo 3 mjeseca pauze uvijek se vratimo na te utakmice bivše jer to je neki standard, iako je neko i zaboravio neke stvari, ali zato postoji televizija i snimci i onda se može to sve fino objasniti. A za sutra pusti me još malo da prespavam, ali bit će puno je kanadskih novinara neka. The lady there.